نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى الله 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 يا الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jannat bolalari loyihasini qatnashuvchilari, hurmatli ota-onalar, hurmatli mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsiz. Mana inshaalloh shu bolajonlarni orzu qilib kutgan kuni keldi mana inshaalloh. Bu bolajonlar mana 1 oy 2 oydan beri kutyapti. Mana shu 7-iyun kelsa shu tayyorlagan narsalarimiz haqida biz imtihondan o'tsak va 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olsak deb orzu qilib kutgan kunlari keldi mana inshaalloh. Biz mehmonlar uchun ozgina biz shu loyihamiz haqida ma'lumot bermoqchimiz. Mana shu loyihamiz jannat bolalari 2020-yili 6 yil oldin boshlandi. Karantin paytida bolajonlar uyda o'tirib bekor o'tirmasin degan maqsadda onlayn holatda boshlangan. Bolajonlar birinchi 30-pora bir pora Qur'on yodlashdi. Undan keyin mening duo kitobcham, 40 hadis, fiqh, sirat va mana oxiri Alloh taolo 99 ismlarini ham yodlashdi. Undan keyin mana oxirgi o'qiganlarimiz 40 farz va undan keyin mana unutilgan 30 sunnatni ham bolajonlar bugun shu kitoblar haqida bellashadi inshaalloh. Bugungi ssenariyimizda bolajonlar inshaalloh turli xil nashidalar bo'ladi. Bitiruvchilar bo'ladi har yilgidek. Sababi bu loyihamiz 12 yoshlargacha, 12 yoshlarda bolajonlar chiqaramiz va 2020-yil boshlangan bo'lsa, shu kungacha mana 6 yildan beri minglagan bolalar qatnashdi. Ularning ichida ko'pchilik bitirib chiqib ketdi. Turmushga chiqib ketganlar ham bor qizlar ichida va chetda o'qiyotgan bolajonlar ham bor. Hadis yodlashadi bolajonlar chiqib, duo yodlab berishadi bolajonlar va 19 ball olganlar, 20 ball olganlar va og'zaki ishtirok etgan bolajonlarni ham har birini inshaalloh taqdirlaymiz. Mana shu ishga hissasini qo'shganlar Ne'mat fondi va juda ko'p aka-ukalarimiz, mana Akbura dam olish maskanini yetakchilari har yili sizlarni taqdirlab, sizlarni xursand qilib keladi. Bolajonlarga hammalariga omad tilab qolamiz.
Hammasi 20 ball olganlar orasida 4 ta ishtirokchimiz bor. 10-may kuni imtihon bo'lib o'tgan. Shu 200 bolaning ichida 4 bola eng mixta bo'lib chiqdi. Bu bolalarning ichida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarni inshaalloh ustozlarimiz, domlalarimiz tanlab berishadi va Makka Travel firmasi bu bolajonlarga birinchi o'rinda olganga umra sertifikatini berishni niyat qilib o'zlari kelishgan inshaalloh. Hamma bolajonlarga omad tilab qolamiz. Bu mana shu tadbirni hozir chiroyli qilib olib borishlik uchun mana shu Ne'matulloh hoji akam nomiga qilingan masjid bor, hammalarimiz bilamiz. Ne'matulloh masjidining imom xatibi Sanjarbek domla va mana shu sizlar o'qiyotgan kitob unutilgan 30 sunnat va 40 farzni muallifi Rahimjon Alini hozir taklif qilamiz. Inshaalloh shu akalarimiz, shu birodarlarimiz chiroyli qilib hozir mana sahnani olib boradi. Tartib saqlab o'tirsak inshaalloh. Salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Allohdan tinchlig'i, jana berekesi olsun. Muna bugungi Jannat baldari attı konkursning qatnashuvchilari, jana qatnashuvchilardan ota-onaları, mehmondar, jana bizni ошол uyushturuvchi top, demörçüler, bardığınızlarda hoş kelipsizler demekçimiz. Bugünkü iş-çara Kırgızstan Musulmanlar Din Başkarmalığının Oş şaharındagı ökülçülügü uyuşturgan. Jana Nemat Ata fondu demörçülük kılıngan. Jana fondun жетекчиси ата өткөндөй, дагы кошумча биздин демөөрчүлөрдүн салымы менен уюштурулуп аткан бүгүнкү Жаннат балдары аттуу ушул иш-чаранын сыйлык берүү аземине кош келипсиздер. Bul jannatning irmoqlari oqar Alloh Alloh deya. Chiqmish islom bulbullari kuylar Alloh Alloh deya. Tebranar tubo shoxlari, Qur'on o'qiydi tillari, jannat bog'ining gullari hid taratar Alloh deya. Sof nurdandir ustunlari, kumushdandir yaproqlari, uzayguncha butoqlari o'sar Alloh Alloh deya. Oydan oydindir yuzlari, shakkardan totli ko'zlari, jannatda hur qizlari kezar Alloh Alloh deya. Kimlar yeyar, kimlar ichar, malaklari rahmat sochar, Idris nabiy hulla bichar, tikar Alloh Alloh deya. Haqqa oshiq bo'lgan kishi oqar ko'zlarining yoshi, nurga to'lar ichu tashi so'ylar Alloh Alloh deya. Yunus Imron bor yoriga, qo'yma bugunni ertaga, erta haqning dargohiga borarmiz biz Alloh deya. Xush kelibsizlar. Allah razı olsun. Bugünkü iş-çarani açıp alış üçün eng algaç Allah'tın sözü ıyık Kur'an menen başlaybiz. Inimiz жақшылап Kur'an okup berse, damla dua kılıp, anan duadan keyin bir жақшы kalуу tilekтерди айтып, söz açıp beresiz. Бұл жаққа келсеңиz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين Аллах Таалам ушул окулган Курандан пайда болгон соопторду жалпы өтүп кеткен момун мусулмандарга, ошолордун катарында ушул жерде алакан жайып отурган баарыбыздан өтүп кеткен тууган урук ата-бабалардын, устаздардын урухтарына багыштадык. Аллахым элибизге Курандын берекети, жакшылыгын берсин. Ар кандай кырсык бала афаттан Аллахым элибизди аман асырасын. Элибизде токчулук, береке, ырыскы болушту Кудайым өзү насип кылган болсун. Ушул жерде мынакей кичинекей балдарыбыз Kur'an жаттап, хадис жаттап, пайгамбарыбыз сүннөттөрүн үйрөнүп, окуп чыгышыптыр. Кудай Таалам кабыл кылсын. Ушуларды тарбиялаган ата-энесине, тууган уругуна, ушу жакшы ишке себепчи болгон жалпы салым кошкондордун баардыгынан Кудайым ыраазы болсун. Ахирет күнүнө барганда эселеп соогун алышты Аллахым насип кылган болсун. Роббана атина фид дуния хасана. Аллах Таалам бул дүйнөдө да жакшылыгын берсин. Ва фил ахирати хасана. Ахирет күнүнө Аллахтын алдына барганда да Аллахым жакшылыгын берсин. Вакина азабан нар. Аллахым баарыбызды өзүн тозок отунан куткарган болсун. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматка я архамар рахим. Зубайринибизден Аллах разы болсун. Баарыбыздын балдарыбыз, неберелер ушундай каарылар болсун. Биздин бул жака да конокторубуз мурдагы Ош шаарыбыздын казысы Сарыбаев Убайдулла ажы. Ажыкез, бияка келсеңиз, сиз дагы сөз. Алгач сөз Ош шаарыбыздын казыятынын орун басары Бакиров Акжол дамылабызга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен, Аллах Таалама чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаттарыбыз болсун. Мынакей бир жакшы иш-чаранын алдында турабыз. Алгач шаарыбыздын казысы Самирин Кары Атабаев сапарда болгонуна байланыштуу ордуна биз келип жатабыз. Каздамланын саламы бар. Жалпы уюштуруп жаткан кылып аткан Немат фонду ушуга салым кошкондор баардыгына казынын саламы бар, саламын жеткирем. Аллах Таалам эч качан өзүнүн туура жолунан, хидаятынан адаштырбасын. Мынакей көрүп аябай сүйүндүк жаш балдарыбыз Куран жаттап, жана ошондой эле хадис жаттап, пайгамбарыбыздын сүннөтү деп, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө арасынан окуп жаттап, мына ушул бул чоң бир жакшылык себеби. Мына ушул отурган кичинекей балдар, карындаштар, инелерибиз эркенки келечектеги биздин аркабыздагы коом. Себеп мен көп жерге барганда айтып жүрөбүз. Мынакей аксакал дамлалар, Зубайла дамлам турат. Биз мына 90-жылдын нарагын эле алганда мынандай эркиндик, эркин медреселерде окуган, Куран жатташ, каалагандай медресеге барып окуш, мечиттерге келип кенен ибадат кылыш, умрага барыш, ажыга барыш, бул жакта турсун, бекинип намаз окуу өзү кыйын болгон учур болгон. Мына ушул учурдагы биздин ата-бабалар, устаздар, ошо мезгилдеги мынакей динди бекем кармаган инсандардын дуасынын үзүрүн биз көрүп жатабыз. Кайсыл жерге барбайлы, дасторкон толо, кайсыл жерге барбайлы, кененчилик, мечиттердин кайерine кирбейли, толтура, бир мечиттен жыл экинчи мечиттин аралыгын жакындыгы, жумалардын ачылганы, каалаганча жыл бою умрага барабыз, кааласак жыл сайын мүмкүнчүлүк табылса ажыга барабыз. Ушундай эркиндиктин бардыгын ошо ата-бабалардын кылып кеткен дуасынын урматын биз көрүп атабыз. Эми биз кийинки келе турган муунга эмнени калтырабыз? Биздин калтыра турган нерсе мына ушул. Жаш балдарга исламды үйрөтсөк, Куранды үйрөтсөк, хадисти үйрөтсөк, жакшы адеп ахлак тарбияны үйрөтсөк, анан кийинки муун бизден ыраазы болот. Кудай сактасын. Мына ушул барчылыкка, ушул азыркы замандагы жыргалчылыкка шүгүр кыла албай, эгерде шүгүр кыла албай, ушуну Алланын берген неаматтарына алхамдулилла деп шүгүр менен жооп бере албай калсак,
Құдай сақтасын, Алла үшін бұл еш нәрсе емес. Қайрағы кечеги 90 жылдың нар жағындағы Союз мезгілінде жыл қайра келіп қалса, мына ушул тургандарыбыздын, ушул коомдо, ушул заманда жашап аткандарыбыздын кетирген кемчилдигинин аркасынан Құдай сақтасын, ошондой бир жашоо келип калса, кийинки мун не дейт? Ушундай бир жыргал жашоо болгон экен, биздин ата-бабалар ошону көтөрө албай, нашкүр болуп ушундай заманга келип калыптыр десек, Құдай сақтасын, өтүп кеткенибизден аркабыздан анын жазасы барып турат. Бирок азыр Кудайга шүгүр, ата-бабаларыбыздын мээнети, эмгегин ушундай жыргал жашоого жеттикпи? Эми биз да ушул жашоону татынакай кылып кийинки муунга өткөрүп беришти Кудайым насип кылсын. Мына татынакай жашоон кийинки өткөрүп берүү деген мына ушул балдарыбызды кичинесинен Куран менен, Ислам менен, пайгамбардын сүннөтү менен, адеп ахлак менен алып барсак, кийинки муун мындан да жакшы болуп кете берет. Кудайым ушудан айрыбасын, элибизде дайым тынчтык болсун, амандык болсун. Ушул кылып аткан, ушул жашоодогу жашообузду Кудайым түбөлүктүү кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах разы болсын. Кийинки сөз шаарыбыздын экс казысы Сарыбаев Убайдулла ажыбыз. Аллах разы болсын. Рахмат. Урматтуу Ак Жолдомулла, урматтуу Хажака, Санжар мырза, Айбек мырза, урматтуу жамаат, урматтуу кыздарым, баарыңардан суранам, ордуңардан жылбай тынч олтуруп бергиле. Биз сиздерди көрүп, сыймыктанып, сүйүнүп турабыз. Эгер силер адеп менен олтурсаңыздар, биз андан дагы сүйүнүүчүбүз күчкө толот. Биринчиден, бүгүн майрам, бүгүн той. Себеп адам баласы bir ишти баштаганда жыйынтыгын чыгарып, жараткандын жакшылыгына жеткизгиси келет. Ушул фондду ойлоп тапкан демөөрчүлөргө, ушуну машвара кылып, колуна кол, бутуна бут болуп, ушул Неамат фондунун башында турган Айбегинибизге, Айбектин бирадар жоро жолдошторуна, ушул фондко спонсорлук кылып, сарп каражат кылып, мынашыл жайда ак оромолду, алтындай болгон Кыргызстандын келечеги болгон кыздарыбыздын иманга, исламга келишине себепчи болгон, кыздарыбыздын келимени, Куран аяттарын, хадистерди туура айтып, туура окушка себепчи болуп, ушул кыздарды окуткан устазларга, балдарды окуткан устаздарыбызга, кары балдарыбызга Алла разы болсун. Бул бала аманат. Баланын аманатчылыгы ушунчалык оор, бала атанын ахиретине же азап болот, же рахат болот. Кайсыл балада азап болот десе, ата менен апа өтүп кеткенден кийин, ушул өтүп кеткен ата апа кабырда жатканда, балдарда дин болбосо, келиме болбосо, намаз болбосо, Куран болбосо, бул баладан жооп ата менен апага азап болот. Кайсыл балада рахат болот десе, ата менен апа өтүп кеткенде, кыздардын башында оромол, ситра хижаб, балдарда сүннөт, Куран, такыбалык, иман, хидаят, коомго пайдасы тийген ушундай келечекти түптөп ала турган болсок, бул ахиретке да, кабырга да, жашоого да эң пайда жыйын ушул болот. Дүйнөдө ар бир жерде жыйындар болуп атат. Кимдир бирөө оюн соогу уюштуруп атат, кимдир бирөө улак, кимдир бирөө футбол, азыр чемпионат бирге учуп кетип атат. Ушул жыйындардын арасында эң Алла жакшы көргөн жыйын мынашыл дини тарбиялуу жыйын. Азыр жараткандын жакшылыгы, рахматы бизге жаап турган Алланын периштелери ороп турган жыйын, исламдын, бул тынчтыктын, имандын жыйыны ушул жыйын болот. Ким ушундай мээнет менен жыйында отурса, Кудай Таалам айтат, бул жыйын силерге Фирдаус бейишиндеги дасторконуңардагы жыйын ушул болот дейт. Айбек, алтын башың аман болсун укам. Көп мээнет кылдың. Бунун ажырын Кудай кааласа укам, ушуларга ата болдуң, ака болдуң, бир тууган болдуң. Укам Кудай кааласа жаннатта Расулулла менен чогуу, ушул бирадарлар менен жаннатты насип кылсын. Ушул балдарга, кыздарга сарп каражат бергендерге Алла Таала ушул жаннатта Жабраил алейхиссалам дасторкон менен күтүп алышы насип кылсын. Ак Жолдомулабызга, Каз Дамулабызга, Санжар Дамулабызга Алла разы болсун. Ошон үчүн Бабыр театрынын жалпы жамаатына, ушул жердеги баарыңыздарга мен тынчтык тилейм. Ошубуз өнсүн,
өссün, mamlakatda turuqtuluk bolsun, tinchlik bolsun. Mana shu qizlarning barisi hafiza, baldar hafiz bolsun. Mana shu oldinda turgan barisini Alloh taolo olim bolsun, nasib qilsin. Subhanaka axiri da'wana alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Andan keyingi so'z bugungi ish-charaning demorchisi, Ne'mat fondining yetakchisi, direktori Mirzayev Izzatulloh akabizga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Rahmatullohi barakat. Jannat bog'chalarining qatnashchilari, opa-singillar, bolajonlar, xush kelibsizlar tadbiriga. Hozir domla aytgandek, bu bolalarning ichidan ota-onasiga toj kiydiradigan qorilardan, qoriyalardan chiqishda hammamiz ishonamiz. Makka, Madinada imom bo'ladigan bolalar chiqishini umid qilamiz Kristonimizdan. Hammalarni tadbirga kelganinglardan xush kelibsizlar deb hammalarga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Ustozlar Alloh rozi bo'lsin. Aldingi o'rinlarga qavlaslar söylegan so'zingizlardan Alloh rozi bo'lsin. Чынында aytganda, bugungi ish-charaning atinan ish-charani sevinen biz ustozlardan, damullardan yaxshi oltinday so'zlarni o'qib foydalandik. Alloh rozi bo'lsin. Biz YouTube kanallarida, boshqa televideniyalarda ko'rardik, boshqa yurtda odamlari, boshqa mamlakatda, boshqa xalqda odamlari bolachalar chiqishib olib nashidalar aytganlarini ko'rib havas qilardik. Bugun biz ana shunday nashidachi bolalar shu islomni kuylab, shiorlarini kuylab oralarimizda borligi albatta bizni shu yerlik ekanligimizdan, shu yerlik ular ham, shu bolalar ham shu yerdan ekanligi bizni albatta quvontiradi, faxrlantiradi. Shunday ekan hozir biz e'tiboringizga Muhammadiya guruhini nashidachi bolalarini taklif qilamiz. Muhammad Rasulum, mehribon Habibim, sizga fido borim. Muhammad Rasulum, sizga fido borim. Muhammad Rasulum, qalbim hamda ruhim, aqlim ham shuurim, sizga fido borim. Muhammad Rasulum, sizga fido borim. Muhammad Rasulum, olamlarga rahmat, xulqi mehru shafqat, çekdi ranju zahmat. Muhammad Rasulum, çekdi ranju zahmat. Muhammad Rasulum, Rabbimning halili, do'stidir Jibrili, Qur'ondir dalili. Muhammad Rasulum, Qur'ondir dalili. Muhammad Rasulum, Muhammad nabina, binuru hadina, min Mekka habibi nuru, سطاع المدينة. محمد رسول مهربا حبيبا, sizga fido borim, sizgadir salomim. Kunduz ro'za aylar, bedordir kechalar, har dam haqqa chorlar. Muhammad Rasulum, har dam haqqa chorlar. Muhammad Rasulum, sevar bolalarni, suymas qasru zarni, qutqarmish basharni. Muhammad Rasulum, qutqarmish basharni. Muhammad Rasulum,
Mazlumlar panohi, yetimlarning shohi, barchaning dilxohi Muhammad Rasulim. Barchaning dilxohi Muhammad Rasulim. Siz bizga habibsiz, dardlarga tabibsiz, jondan ham qaribsiz Muhammad Rasulim. Jondan ham qaribsiz Muhammad Rasulim. Sizga fido jonlar, jonlarni jahonlar, aylar bola jonlar Muhammad Rasulim. Aylar bola jonlar Muhammad Rasulim. Muhammad nabina binuru hadina, min Mekka habibi nuru سطاع المدينة. محمد رسول مغربا حبيبا، sizga fidodorim, sizgadir salomim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Бүгінгі іс-шара, дағы бір айтайлы, жаннат балдары. Тағырақ айтқанда ең арауызда сауатты, білімді балдар. Азырқы алдыңызға шақыра тұрғандағы бір 10 бала бар, дуа оқып береді. 10 бала қыздар шақырылады. Алар сіздер қол шапсаңыздар көстейіп кетпесін. Жөн ғана баракалла дейсіздер. Егерде шыдай албасаңыздар, машалла деп қиқырып қойсаңыздар дағы болар еді, иншалла. Inshaalloh. Hop, ulardan birinchisi Abdurahmonov Firdavs 10 yosh. Atlarini aytaveramiz, familiyalari bilan chiqaverasizlar. Bahramjonov Biloldin 10 yosh. Muhammadov Muhammad Rizo 10 yosh. Ibragimova Soliha 11 yosh. Koysimbayeva Sevinch 10 yosh. Ikramova Soliha 11 yosh. Sotvoldiyeva Arofatoy 10 yosh. Rahmatullayeva Gavharoy 11 yosh. Sabirjonova Hadicha 10 yosh. Sotvoldiyeva Diyora 11 yosh. Chiqinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kiyim kiyayotgandagi duo. Alhamdulillahillazi kasani va haza razaqanihi min g'ayri hawlin minni va la quwwa. Maga shuni kiygizgan janani maga mening kuch-qudretim siz nasib qilgan Allohga maqtovliqlar bo'lsin. Menga bu kiyimni kiydirgan va uni menga mening kuch-quvvatim siz nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Allah razı olsun. Dua оқып кеткендер, кетпей тұрастар, ақырында бірден белегіз бар. Азыр дуа айтқан қыздарыңыз көбірек екен, 2 қыз, 1 бала айтсын, кезек-кезекмен. Айтарыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah sadiqan biha dahlal jannah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aytdi, kim la ilaha illallohni chin yurakdan aytsa, beshga kiradi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dedilar, kim la ilaha illallohni sidqi dildan aytsa, jannatga kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma g'fir li zunubi va aftah li abwab rahmatik. Ey Allah, mening gunohlarimni kechir, yana men uchun rahmat eshiklaringni och. Ey Allohim, mening gunohlarimni kechir, yana men uchun rahmat eshiklaringni och. Masjiddan chiqqanda o'qiladigan duo. Robbi g'fir li zunubi va aftah li abwab fadlik. Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, mening gunohlarimni kechir, yana men uchun o'zingni ulug'lik eshiklaringni och. Ey Allohim, mening gunohlarimni kechir. Inshaalloh men sendan fazli marhamatingni so'rayman. Maşallah deyizmi? Maşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu tariqan ilal jannati." Kim ilm izlab yo'lga chiqsa, Alloh taolo ag'a behishtin yo'lini yengil qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim ilm izlab yo'l yursa, Alloh unga jannatga olib boruvchi yo'lni yengil qiladi. Imom Muslim rivoyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa." Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam: albatta amaldor niyatga qarab bo'ladi va har bir kishi emneni niyat qilsa o'shaga yetadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: albatta amallar ham niyatga qarab bo'ladi va har bir kishi nimani niyat qilsa shuni oladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Maşallah, maşallah. Eskерте кетебиz 10 жаш жана 11 жаш. Кааласаңыздар ал тилде, кааласаңыздар бул тилде. Түшүнүп атасыздар иншалла. Ескергенге кайтылуу болуп атат. Дагы бир рет машалла дегенче биз кичинекейлерибизди угабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila robbina lamunqalibun. Bizga muni mo'yin sundurib qo'ygan Alloh taza muni mo'yin sunduruga bizda kuch yo'q bo'lchu. Albatta biz Rabbimizning oldina qaytuvchimiz. Bizlarga buni bo'ysuntirib qo'ygan zot pokdir. Bizlar bunga o'zimiz qodir emas edik. Shak shubhasiz bizlar barchamiz Parvardigorimizga qaytguvchidirmiz. Az-Zuhruf surasi 14-15 oyatlar. Alloh razı olsun maşallah. Keyingi qiz. Duo ayta turgan. Bismillah. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bunyal islamu ala khamsi shahadatu an la ilaha illalloh wa anna Muhammadur rasululloh wa iqomat solat wa izatu zakat wa hajjul bayti wa sawmi Ramadan." İslam 5 nefsiga negizdelgan. Allohdan boshqa iloh yo'q. Jana Muhammad Allohning elchisi deb gubolik kalimasini aytuv, namoz o'qiv, zakat beruv, ajlik qiluv, jana Ramazondan ro'zasini qarmu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Islom 5 narsa ustiga qurilgan. Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q va Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, namozni to'kis ado etish, zakat berish, haj qilish va Ramazon oyining ro'zasini tutish. İmam Buxoriy va Muslim rivoyati. Allah razı olsun. Keyingi hadis dua. Bismillahirrahmanirrahim. Uyqudan turganda o'qiladigan duo. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dina amanatina va ilayhi nushur. Bizga o'lim berib qayra tiriltirgan Allohga shukrlar aytam. Biz og'a so'zsiz qaytamiz. Bizlarni turganda so'ng qayta tiriltirgan Alloh uchun hamd sano bo'lsin va qaytarilish uning huzurigadir. Allah razı olsun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din bul nasihat dedi. Biz kim için deb so'radik. Allah'a, ana kitaplarına, ana peygamberine, Müslüman başçılarına, cana jalpı musulmonlarga dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihatdir dediler. Biz kim için dedik? Allah için, kitabı için, peygamber için, Müslümanların başlığı ve olması için dediler. İmam Müslim rivayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Azandan keyin aytiladigan duo. Allohumma robba hazihi da'vati tammah was salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wad darajatal aliyatar rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah warzuqna shafa'atahu yawmal qiyamah. Innaka la tuhliful mi'ad. Qirg'izcha ma'nisi: ушул толук чакырыкты жана аткарыла турган намаздын ээси болгон Аллахым Мухаммад алейхиссаламга весиле дарежесин жана артыкчылыкты бергин жана аны өзүң убада кылган макөмү Махмуд мактоого татыктуу макемге жеткизгин. Албетте сен убадана кыянаттык кылбайсың. Өзбекче маанасы: бу камил надонин ва ado кылadigan намаздын Раббиси болгон Аллахым Muhammad aleyhisselamga vasila va fazilani nasib etgan va u zot sen va'da qilgan yuksak makomga musharraf qilgan. Allah razı olsun. Maşallah dedik be.
Barakallah, barakallah. Эми бүгүн белек берүү аз эми, билесиздер, а? Ар бирине кандай белек беребиз? Бирден умра бердикпи, кандай дейсиз? Мейли, иншалла, дагы келечекте бул умра андан да чоң белектерди ала турган алым, карыялар турат. Биздин кичи бүгүнкү уюштуруучунун атынан белектер бар. Алып, Аллах разы болсун. Бул Машаллах. дуаңардан биз жалпыбыз пайда алдык, чынында айтканда. Ушул жаш жетинчек балдардын ата-энелерине Аллах разы болсун. Карылар, насип кылса Куран жаттайбыз, а? Куранды жаттап, динге, элге, жерге кызмат кыла турган жигиттерден, кыздардан болгула. Жана Дамылабыз айткандай, биз ушул жалпы элдин тиреги боло тургандай болсун. Аллах разы болсун. Ордуңуздарга месте алыңыздар. Loyihamizda demak 12 yoshgacha ishtirokchilar qatnasha oladi. Bizda eng kichkina ishtirokchilar ham bor. Ular savollarga og'zaki javob berishlik orqali ular qatnashgan, ishtirok etishgan. Ular 4 yosh. Eng kichik ishtirokchilar 4 yosh. Hozir ayni o'sha ishtirokchilarni chaqirsak va ularni taqdirlasak. 4 жаштагылар. Эми машалла дегенди көбүрөөк күчөтөсүздөр, көз тийбесин. Булар 4 жашына карабай деле катышабыз конкурстан. Умраны утабыз, белекти утабыз деген бирок кичинелик кылган. Мына ошондой болсо да келип катышып, азыр сиздерге жакшынакай өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтөт. Abdurahmonova Asmo, Adahamova Hadicha, Abidova Fatima, Ibragimova Soliha chiqarasizlar. Ibrohimjanova Maryam, Jaloloboddan Maryam, Jaloloboddan kelgan ekan. Qosimova Mohinur Qorasuvdan, Muhammadov Muhammad Amin Aravondan, Nomonova Oyisha O'sh shahri, Rahmonberdiyeva Hojar O'sh shahridan, Husanboyeva Oyisha Shavkatov Muhammadova Munavvara Saidafdandilov Muhammad Sodiq O'sh shahridan ekan. Chiqinglar bu yoqqa. Onaka. Jami 13 ta. 13 bizdin жаш жетинчектер бары 4 жаштан. 4 жаштан. Ibragimova Solihaxon Novqat shahridan ekan. Qaranglar, Novqat, Jalolobod, Qorasuv, Aravon, O'shdan. Maşallah, kelinglar. Бүгүнкү иш-чара чынында айтканда жаш жетинчектердин талантын эске алып, аларды курсан кылыш. Бисмилла. Белек берүүгө бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучусу Неямат фондунун жетекчиси өз колу менен белектерди берет. Кел бул жака кел. Mayli. Бул жака кел. O'rniga chiqdi Asmoni. Alloh razı olsun. Bittamiz kam bo'lib qoldi. Maşallah. Машалла деген сөздү күчөтөбүз. Пайгамбарыбыз айткан сөзү бар. Инна фил джаннати дарул фаррах. Бейиште, жаннатта бир курсанчылык өлкөсү бар. Жаннатта курсанчылык өлкөсү бар. Мени караңыздар. Жаннатта курсанчылык деген бир өзүнчө бир өлкө бар. Ал жака бир гана кичинекейлерди сүйүнткөндөр гана кирет дейт. Мынакей, кичинекейлерибиздин белек алып сүйүнгөндө курсан болгонун көрдүңүздөр, а? Бирирак чылыңыздар. Мына түз караңыздар. Мынакей. Мына бул белек, мына кыз менен бирдей экен. Биздин агаларыбызга Аллах разы болсун. Жана белек алган биздин кичинекей жеткинчектерибизден биз үмүт кылабыз келечекте элге, жерге, динге кызмат кыла турган алым, карыялар чыксын. Аллах разы болсун деген. Мейли иншалла. Баса бересиздер. Кана? Көтөрүп кете алабызбы? Баса берели. Жүрөлү. Атың ким? Атың ким? Адахамова Хадича. Көтөрүп кете аласыңбы? Баса бер анда. Кана? Бисмилла. Иш-чарабыздын эң негизги жерине баратабыз. Эң негизгиси 2 китеп. Ошол китептин автору алдыңыздарда туратыр. Рахимжан Али. 190 балаган балдар бар. Ошону бул жака чакырайлы. Faqat bitta savolga javob bera olmay qolishganda, hamma savollarga javob berib, bitta savolga javob bera olmay qolgan bolalar.
deyarli finalga chiqib qolgan bolalar. Мына китептин автору өзү баа берип айтат. Финалга чыкканга бир гана суроого жооп бере алган эмес. Ал эми калган 4-өө азыр жолдо көрөсүздөр, чыкканда толук жооп берген. Биз аларды аныктай албай калдык, кайсыңар күчтүү экенин. Бул жерде азыр устаздар келген, суроолорду берип аныктап, ал эми ага чейинки 19 балл алган, 190 балл алгандар бул жака чакырабыз. O'sh shahridan Qodirova Zahro 11 yosh, Miryaqubova Oyisha 11 yosh, Ahmedova Rayyona 12 yosh, Odiljonov Muhammad Umar 10 yosh, Arabjonova Sohiba 10 yosh. Chiqib olinglar. Aravondan Salomiddinova Bibi Maryam 11 yosh, Novqatdan Chechenov Umar 11 yosh, Beleklerin bererisiz. Ne'matjonova Mubina O'zgan shahridan 11 yosh, Qorasuvdan Akromova Oyisha hamda Akromov Firdavs 10 yosh, 11 yosh. Chiqib olinglar. 10 жана 11 жаштагы биздин ударник деп коет го. Эң финалга бир кадам калган, бир ошондой болсо да баалашыбыз керек. Туурабы, кандай дейсиздер? Булар жөнөкөй балдар эмес алдыңыздарда турган. Келген тести, берилген тести ичип, жеп, окуп, күндөр түндөр өткөн балдар. Мына бир көрүп коесуздар, анан белектерди бериңиздер. Белектерин бериңиздер. Андан кийин Соггаланы беребиз. Эмне деп айтабыз? Машалла деген сөздү айтабыз, анткени көз тип кетпесин анан. Биз мусулмандар бир жакшы нерсени көргөндө ага баа берип, Аллах каалаган нерсе болду. Же болбосом, Аллах Таала берди, дагы да көбөйтсүн деп баракалла деген сөздү айтабыз. Бул бир чоң бир адеп. Ошондуктан мындай биздин күчтүү, таланттуу жигиттерибизди, карындаштарыбызды көргөндө бир машалла жана баракалла дейбиз. Белегиңер кут болсун. Башкы демөөрчү Неамат фонду жана анын жетекчиси Иззатулла ажыга Аллах разы болсун. Жигиттер белегиңер кут болсун. Алла разы болсун дейбизби гана кыйкырып? Алла разы болсун. Разы болсун, машалла. Силерден да Аллах разы болсун. Чыгырыңыз. Endi og'zaki imtihon topshirgan yosh ishtirokchilarimiz bor. Ular hozir domla bilan aytganimizdek 100 ball olganlar ular. Ya'ni o'sha yarim nimaga savollarga javob bergan. Aslida bunda og'zaki savollarga javob berishlikni o'zi ham albatta oson ish emas. Uni orqasida ham qancha mehnat bor va bu jajji bolalarimiz 7, 8 va 5 yosh ekan. Hammalari O'sh shahridan ekan. Shularni hozir chaqirsak. Rahmonberdiyeva Fatima 7 yosh, Yusupova Mohira 8 yosh, Adahamov Muhammad Aziz 5 yosh, Akbarov Abdulloh 7 yosh. Chiqib olinglar. Dagı da bular uchun Ularga grammatika beriladi va sovg'alar bor. Akbarov Abdulloh. Keyingi kim ekan? Akbarov Abdullah. Abdulloh, Rahmonberdiyeva Fatima. Sizmi? Oling. Mohiraxon hamda Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Бул жигиттердин белектери күчөгөнүн себебин сездиңиздер, а? Канчалык аракет кылганын. Аллах разы болсун. Эми бул жигиттердин талантын баалап, белекти бердик. Эми көтөрүп кеткенге жакындар чыгып жардамдашып коюңуздар эмчи? Xo'p, hozir 12 yoshgacha bo'lsa 12 yoshgacha bo'lgan bitiruvchilarimiz chiqadi va ulardan keyin 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlar, eng asosiy o'rinlar belgilanadi. Unda domlalar chiqadi. Ungacha biz Muhammadiya guruhi chaqirsak yana va ular nashida kuylab berishsa. Marhamat. Allah'dır, Allah. 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 Tuproqqa jon bergan zot, butun borliqqa hayot. İsmin eting doim yod. Allah'dır, Allah. Tuproqqa jon bergan zot, butun borliqqa hayot. İsmin eting doim yod.
qushlarga qanot bergan, mevalarga tot bergan, kuch bergan, najot bergan. U Allohdir, u Alloh. Qushlarga qanot bergan, mevalarga tot bergan, kuch bergan, najot bergan. U Allohdir, u Alloh. Suvlarni oqizdirgan, shamollarni so'zdirgan, har narsadan o'zdirgan. U Allohdir, u Alloh. Suvlarni oqizdirgan, shamollarni suzdirgan, har narsadan o'zdirgan. U Allohdir, u Alloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh. Tonglarni ottiruvchi, kunlarni bottiruvchi, hayratda qottiruvchi. U Allohdir, u Alloh. Tonglarni ottiruvchi, kunlarni bottiruvchi, hayratda qottiruvchi. U Allohdir, u Alloh. Paydo qilgan insonni o'zi berib zabonni, o'rgatgan ham bayonni. U Allohdir, u Alloh. Paydo qilgan insonni o'zi berib zabonni, o'rgatgan ham bayonni. U Allohdir, u Alloh. U Allohdir, u Alloh. U Allohdir, u Alloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh. Muhammad Rasululloh. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah deymiz dagı bir retçi. Maşallah deysеңиздер болады. Эми кетпей турасыздар. Өзгөчө Muhammadiya тобунун жетекчисине ыраазылык билдиребиз. Жана устазына баш ийген жигиттерге ыраазылык билдиребиз. Аллах разы болсун. Maşallah. Бүгүнкү ошол белек берүү аземи Куран китеп конкурсу бир нече жылдан бери уланып келатат. Аллах разы болсун. Бир нече жылдан бери Куран жана китептер азыр мына экранда көрдүңүздөр окшойт, башталганга чейин ушуга катышып бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мынакей 14 жашка чыкты, 12 жаштан өткөндөн кийин болду. Эми биздин мына уюшуп аткан конкурска катышпайт, мындан дагы жогорку деңгээлде конкурстар катышат. İnşallah. Biz o'sha бүтүрүүчүлөр чакырабыз бул жака. Karimova Xosiyat, Anvarjonova Rayyona. Бул жака чыкыла. Биз бүтүрүүчүлөргө дагы бүтүрүүчү деген. Abdurahmonova Madina, Boronbayeva Robiya. Бери келерлер бүтүрүүчүлөр. Keloringlar. Биз бүтүрүүчүлөргө бүтүрүүчү деген sertifikat ыйгарыш менен бирге. Abdurahmonova Oyisha, Alimjonova Sofiya. Isroilova Munisa, Isroilov Zubayr, Muxtarjonov Zubayr, Karimova Sadiya, O'ktamjonov Qahramon, Abduqahhorov Abdulloh, Suhbatullayeva Mavluda, Ne'matova Robiya. Chiqyapsizlarmi? Sotvoldiyeva Soliha, Tursunboyeva Diyora, Hasanova Hadicha, Husanboyeva Muslima, Sheraliyeva Robiya, Shokirova Sumayya, Qosimov Bilol, Saidafdandilova Sumayya, Muxtorova Zahro, Mamasoliyev Islombek, Abdujalilov Firdavs, Qodirjonova Hadicha hamda Sheraliyeva Sumayya.
27 ta bo'ldik. Barchalari 12 yosh. Sizlarga grammatika ham beriladi. Жалпысы 12 жаш Bitiruvchilar. Қарасудан, Ош шаарынан, Өзгөндөн, Аравандан, жалпы регион боюнча негизичи. Бул катышуучулар буга чейинки конкурста уткандар дагы бар, биринчи орунду. Qosimov Bilal. Keling. Saidaf Tandilova Sumayya, Muxtorova Zahro, Mamasaliyev Islom, Tursunboyeva Diyora, Suhbatullayeva Mavluda, Satvaldiyeva Soliha, Muxtorjonov Zubayr, Karimova Sadiya. Keling. O'ktamjonov Qahramon, Safiya, Alimjonova Safiya, Alimjonova Safiya, Isroilova Munisa hamda Isroilov Zubayr. Qadirjanova Hadicha. Qadirjanova Hadicha. Shakirova Sumayya. Maşallah. Qadirjanova Hadicha бул жака келесин. Сенин бүтүрү бул сертификатың биз жакта экен. Хасанова Хадича. Хасанова Хадича. Мыкты биздин Грамоталар хамаga yetdi. Хусанбаева Муслима. Буга чейинки биздин конкурстарга катышкан Ширалиева Рабия. Аллах разы болсун. Мындан дагы чоң Абдурахманова Айша. Машаллах деп турамыз. Боронбаева Рабия. Ширалиева Сумая. Нематова Рабия. Нематова Рабия. Аллах разы болсун. Абдукахаров Абдулла. Абдукахаров Абдулла. Абдурахманова Мадина. Анваржанова Раяна. Анваржанова Раяна барбы? Бул жака чыкпадыбы? Же залдабы? Анваржанова Раянаны районы. жетик берип коесуздар. Каримова Хасият. Машаллах. Бир бүтүрүүчүбүз эгер келбей калган болсо берилет иншалла. Мынакей Аллах разы болсун. Дагы не дейбиз? Дагы бир рет машалла дейбиз. Машаллах. Бүтүрүүчүлөргө силерге ийгилик. Chiroyli grammatалар hamda sovg'alar. Силердин буга чейинки кылган эмгектериңерди билебиз. Араңардан жеңүүчү болгондор бар. Азыр атын атабайлы кыл, анткени былтыр берилип бүткөн. Мынакей насип кылган болбосо эми илимдин жогорку этабына өтүп барды. Дагы бир рет бүгүнкү иш-чаранын жетекчиси, бүгүнкү иш-чаранын демөөрчүсү Неамат фондуна ыраазылык билдириш менен жана уюштуруучу топ Айбек ажекебизге Аллах разы болсун. Жана келип катышып берген биздин конокторубуз жана өзгөчө уюштурууда жардам берген, уюштурда эң алдында турган Ош шаардык казыятына ыраазылык билдиребиз. Иншалла мынандай иш-чаралар дагы да боло берсин. Байкасаңыздар керек, ушул нерседе биз алдыдабыз. Ош шаары өзгөчө алдыдабыз. Насип кылса үйрөнүп, бизден дагы өтө турган деңгээлде башка региондордагы ушундай иш-чараларды өткөрсүн. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Бүтүрүүчүлөр, эмне деп айтабыз? Силерге ак жол. Аллах Таала силердин ийгилигиңерди дагы өркүндөтсүн. Илимиңерге, иштериңерге береке берсин. Чоң рахмат. Аллах разы болсун. Barakalla, maşallah joylarni egallab olsanglar bo'ladi. Rahmat. Endi asosiy finalga kelib qoldik, domla. Buyog'i. Hozir biz eng asosiy nuqtaga yetib keldik. Ya'ni birinchi o'rin umra va qimmatbaho sovg'alar 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarga hozir 4 ta ishtirokchimiz barcha savollarga to'g'ri javob berishgan. Shuning uchun shu ishtirokchilarni to'ralasini chaqiramiz va o'rinni o'sha hammani ko'z o'ngida aniqlab olamiz va buni aniqlashlik uchun biz ikkita domlamizni bu yoqqa chaqirsak, biri shahrimizdagi Ashraf Ali masjidining imomi xatibi Donyorbek aka Raimjonov
hamda Ergashev Shoh Muhammad domlalarni bu yoqqa chaqirsak va ular o'sha o'rinlarni egallashga savollar ozgina shu yerda savol javoblarni uyushtiramizda va 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarni egallab olamiz. Hozir ishtirokchilarni ham chaqiramiz. İştirakçılar siz çakıranga çeyin katışucularda biz nol жерде bir söz vermesek boyut. Ahmedov İslam bizden hukuk korgooçu, dinge kızmat kılgan ушул жерден bir сүйлөтүп калайлы, финалдын алдынан. Жана Аравандан келген Хабибулла ажыбыз. Biz tanıştırıp, kede ушундай bir нерсени алып барып tanıştırıp бери келиңиздер. Ата өтсөк, кede кыжылат болуп кетет. Кылган эмгектерим рия болуп кетти окшойт деп. Мен ошого бул ажекелерибизди көп таныштырбайлы. Эмгегин билгендер билет. Аллахтын алдына жазылган өзгөчө сөзүн эле угуп коюңуздар. Келиң исламга. Biraz kim birinci başlayıp söz söylep ар бир сиздердин эмгектериңиздерди билебиз. Аллах разы болсун. Assalomu alaykum. Birinchidan sizlarga da cho'ng rahmat. Sizlarni da ko'rib turamiz. Alloh razı olsun. Jana o'shanday эле урматтуу жаштар, бүгүнкү күн мына Ne'mat фонду мен ачыгын айтайын, бул иш-чарага биринчи жолу катышып атам да. Буга терең ыраазычылык билдирип, бул жерде биздин Айбек адашпасам. Акабыз, акасынан Алла разы болсун. Жана ошондой эле сиздин командаңызда бир канча жаштар бар. Баягы булардын кылып аткан мээнети чыныгы ак, чын жүрөктөн Алланын разычылыгын үчүн да. Жетпеген чөнтөгүнөн кошуп, жетип ашып калса, кийинки дагы бир иш уюштурган ушуларга чоң рахмат да. Урматтуу, хурматтуу yoshlar. Sizlardan bitta iltimos, ko'ngillarni bir menga buraylar, iltimos. Kim meni ko'ryapti? Qo'llar ko'taringlar-da. Qo'limizni ko'taramiz, a? Xo'p, значит meni hamma ko'ryapti. Shu kungacha kitobda o'qidinglar. Biz o'qigan paytimizda bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Doim aytib kelamiz. Hozir zo'r, men hozir ochig'ini aytay, ana shu yerda o'tirib ko'zimga 3 marta yosh keldi. Buni sababi avvalambor Alloh subhanahu ko'ngil bor-u, sizlarni ko'rib men chin yurakdan farzandlarim ichinglarda eshitsam ko'z tegmasin. Bu sizlar qilayotgan, o'qigan ilm biliminglarchi kerak bo'lsa men 4 yoshar boy bolalarni ko'rib turib, hattoki ana shu bolalarda bor ilm men menchalar dunyo deb menga o'tib ketgan narsa to'g'ri. Aytadi-yu, dunyoda deb turib dinni tashlama, din deb dunyoni. Men o'z ichimdan o'zlarini qarab turib o'zimga bir ibrat oldim. Xudo xolasa din uchun ham xizmat shu kungacha qilib keldik, lekin Qur'on, hadis, kitob o'qishda Allohning uchun xizmat qilishga men inshaalloh bitta maqsad qo'yib qo'ydim shu yerda. Bu necha aytganda mana yoshim 32 ga kirgan bo'lsa, Alloh taolo Allohga shukr hajga borib kelganmiz 2023-yil katta hajga boshqaga, lekin Alloh taolo qalbingizga solmaguncha o'g'ir undan katta joyga borib kelsam, mayerda bo'lmasa qiyin ekanda. Men xursand bo'lganim bu yosh bolalarni ko'rib ibrat oldim. Oybek aka sizga, bu yerda Doniyor aka, bu kitobxon ukamiz, kitob yozayotgan ukamizga, jamoatingizga katta rahmat. Hurmatli yoshlar, hammamiz belak oldik a. Belak priz olganlar bormi? Priz olganlar qo'limizni ko'taramiz. Olmaganlar ham qo'lni ko'taramiz. Keyingi safar olmaganlar olish uchun birdaniga shu Ne'mat fondiga rahmat aytsak maylimi? Bo'ladimi rahmat aytsak? Avvalambor Alloh sabab bo'lgan Ne'mat fondiga. 1 2 3 deganda rahmat deymiz. Ketdi. 1 2 3 rahmat, rahmat, rahmat. Bu hammasizlarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Алла разы болсын Ислам аға. Қанша тілде сөйлеп қойдыңыз деп. Ағауыздың сөйлегенін көріп, қаяқта туылғанын, қай жерде жашағанынан белгісіз. Аллах разы болсын. Өзі шындай болуш керек. Бардық жерде, бардық кесіптің ордына қойған Аллах разы болсын. Хабибулла ажакабыз. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli shu yerga kelgan mehmonlar, aziz bolajonlar. Biz bu yerda anchadan beri kuzatib o'tiribmiz. Bu yerda qozi domlalarimiz, yordamchilari juda yaxshi, chiroyli gaplarni gapirishdi. Haqiqatan bu akamiz ham gapirdi. Biz o'zbek, qirg'iz bu yerda aralashib turibmiz. Haqiqatan haqiqiy musulmonligini ko'rib tushunsak bo'ladi-da. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, bolajonlarga yaxshilik qiladigan, bularga hadyalarni beradigan odamni hech qachon boshqa narsani maqsad qila olmaydi ekanda. Sababi bolalar bulardan bir narsa qaytmaydi ekan, yo bir shaylovchi emas ekan. Bular faqat Allohning roziligini istagan odamgina bolalarga yaxshilik qiladi ekanda. Bolalarga ilinadi ekan, bolalarga o'rgatadi ekan. Shuning uchun shu yerda
biz ko'rib turibmiz 500 hatto 1000 ga yetib qoldi shekilli odamning soni. Biz 50 ta qilgunimizcha qanchalik qiyin bo'ladi. Bularni sovg'a salom bilan berish bularga, bularni shunchalik chaqirib mehmon qilish bu juda qiyin ishligini tushunamiz. Lekin shu akalarimiz Alloh ajrini bersin, Ne'mat fondiga, yana Oybek akamizga, bu yerdagi domla imomimizga Alloh ajrini bersin. Bu narsa 6 yildan beri davom etib kelayotgan. Bu narsa shu narsani bildiradiki, Alloh taolo shu narsani to'g'riligini biz tushundikda. Sababi Alloh taolo to'g'ri bo'lgan narsani davomiy qilishligini o'zi va'da bergan. Akalarimizni shu qilayotgan, shu bolalarga qilayotgan amalini evaziga Alloh taolo dunyo oxiratda azizligini bersin. Alloh taolo bu akalarimizni tug'iladigan farzandlarni elga, dinga xizmat qiladigan farzandlardan qilsin. Alloh ajringlarni bersin hammanglarni. Hamma komandalardan Alloh rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Emi finalga geldik aş. Finalga keldik nihoyat. Bizden şerigimiz Rahimcan Ali. Bugünkü konkurska жазылынған китептің авторы. Еми biz жеңүүчүнү аныктап берип койсок болбой калат, а? Эми буяктагы дамлаларга көрөбүз. Domlalarga beramiz, hozir ishtirokchilarni chaqiramiz. Chaqirib bersangiz qatnashuvchilar. Bular to'liq 20 ball, ya'ni 200 ball olgan o'quvchilar, ishtirokchilar. Abduqahhorov Abdulloh 12 yosh. Suhbatullayeva Mavluda 12 yosh. Sotvoldiyeva Robboniya 11 yosh. Adilov Abduolim 12 yosh. Marhamat chiqsanglar. Avval assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelgan mehmonlar, ustozlar, domlalar, tadbirni ko'rib xursand bo'lib o'tiribmiz. Lekin tadbirda eng asosiy maqsadi, eng hayajonli vaqti, eng qiyin mas'uliyatni bizga berib qo'ydinglar hozir. Bo'lib ham to'satdan bo'lgani bizga surpriz bo'ldi. Endi kelishib turib aniqlaymiz, haqqoniy bo'ladi degan umiddamiz. Bolalarni bu yerga chiqishligi yoki bu tadbirni uyushtirishlik oson emas. Uyushlik kerak. Birinchi navbatda davlat tomonidan, qoziyatimiz tomonidan ruxsat olishlik, undan keyin homiylar tomonidan sovg'alar qo'yishlik, Ne'mat fondi bularga alohida minnatdorchilik bildirishlik kerak. Undan tashqari asosiy sovg'ani qo'ygan Umra safar Makka Travel, ularga alohida rahmatlarimizni aytishimiz kerak. Undan tashqari bu bolalarni bu darajaga olib kelib mana shu yerga o'tirgizgunga to'g'ri harakat qilgan orqasiga ota-onalari, ularga rahmat aytishimiz kerak. O'ylaymanki, hozir chiqariladigan qarorni noto'g'ri demaysizlar, iloji boricha odilona yaqinlashga harakat qilamiz-da. Endi to'satdan bergancha shundan bo'ladi. Baribir kamchiligi bo'lishi mumkin. Allah razı olsun. Jigitler dayarsызбы? İnşallah. Эми мынандай кылабыз, башындачы. Силер жеңүүчүлөрсүңөр. Мына 4 адам ушул жерде бир машалла деп коесуңар. Берилген суроонун баарына жооп берип койгон. Китепти ичип жеп койгондар. Шуну Makka Travel'ın жетекчиси бир туруп койбойсузбу? 4-өөнө тең умура берип салбайсызбы ушунучу? Мейли отуруңуз. Тамаша албетте бир жерде жеңүүчү болуш керек. Эми biz konkurstu baştaştan aldın aytıp koyuyorlar. 4-cü orunda alasыңарбы, 3-tü alasыңарбы razı oluşuңар керек. Doğru? Anken uşul жерге çıkkanыңар, sizler жеңүүчүсүңөр. Берилген тестте дагы бир кайталайбыз. Biz кайсы бирин бирге чыгарсак экен деп билбей калган катышуучулар. Берилген суроону 100%. 200 балдан алгандар. Ошондуктан ата-энелер ушул жерде эле курсан болуп коюңуздар. Азыр 4-cü орунга чыгып калса мен балам чатак болуп калды дебеңиздер. Бул жерде сүрдөнүп, хаажаланып албай калышы мүмкүн 4-көчү. 4-cü орунга алса, бул көпчүлүктүн алдында сүйлөй албай калышы мүмкүн деши мүмкүн. Атайын ушул жерде чечели дедик. Анан өзгөчө кокусунан бере калдык. Ша Мухаммад Дамла, Данияр Дамлазга Аллах разы болсун. Көптөн бери дин кызматында ушул бир туугандарыбыздын суроо бергенине ыраазысыздарбы? Кол көтөрүп коюңуздар ыраазы болгондар. Болду. Дерлик 100% ыраазы, Аллах разы болсун. Эч кандай таныш-биныш кылбадык. Жана Хабибулла ажыбыз айткандай эле, жаштарды курсан кылыш үчүн ыхлас гана керек. Эми чоңдорду курсан кылса бир пайдасы тийип калышы деши мүмкүн. Жаштардан али булар ким болот, министр болобу же жөнөкөй эл болобу белгисиз. Муну курсан кылыш үчүн Аллахтын ыраазылыгын гана таба турган адам кылат. Анда эмесе конкурстун биринчи
этабын баштайбыз. Биринчи этап мындай кылабыз. Кыздар, балдар деп бөлбөйбүз. Суроо бересиздер. Кандай суроо бересиздер бизге да белгисиз бирокчу. Кезектен келет ошол тараптанчы. Биринчи адамга суроо берилет. Экинчи. Ушинтип суроо бергенде, суроого жооп бергендер бир кадам алдыга чыгабыз. Orqaga. Жок, бир кадам аркага жылат экенбиз. Javob bergan orqaga chiqadi. Аркага чыгат. Эми жооп бере албай калгандар калат да дагы суроо беребиз. Акыр аягында ушул алдыңыздарга сизге жакыныраак калганга белегин беребиз, жооп беребиз. Ошентип эң аягында калган бала же кыз биринчи орун алган болот. Макулсыңарбы? Анда эмесе суроолорду баштайбыз. Savollar kitobdan hozir tayyorlangan kitobiylardan va undan tashqari ham bo'lib qolishligi mumkin. Yengilroq, agar qiyinroq savollar bo'lsa, biz domla bilan o'zimiz yengillatinglar deymiz. Birinchi etabı kitepten болот, экинчи этабы kitepten сырткары болот. Настройду ушундай койгула. Биринчи этап силер ичип жеп койгон kitepten, экинчи этап жалпы суроо. Биринчи кыздын 40 жашы улу дейт, берген сурооңузду кыздар командасынан баштайбыз иншалла жооп бериш. Даярсыңбы? Атың ким? Rabboniya. Rabbaniya жооп берет иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Rabboniya. Tahoratda nechta farz bor? Tahoratda 4 ta farz bor. Aytib bering. Birinchisi yuzda soch chiqqan joydan ikki quloq ostigacha va ikki quloq jag'imiz ostigacha va ikki quloq oralari bilan yuviladi. Ikkinchisi ikkita qo'limiz chig'anoqlari bilan qo'shib yuviladi. Uchinchisi boshning 4dan 1 qismiga mahs tortiladi. To'rtinchisi oyoqni to'fiqlar bilan qo'shib yuviladi. Mashallah. Allohumma жооп беришти? Иншалла, машалла дейбиз. Кийинки суроо. О, сен бир кадам аркага жылабыз. Бир кадам аркага жылып турабыз, Эми жигиттер жооп берет кийинки суроого. Сүрдөнбөй туруп турабыз. Bir bera oraymi? Катар берерим. Ал жагы сиздерге караштуу иншалла. Xo'p. İsmi nima edi? Атың ким? Mavluda. Mavluda qiz. G'usulda nechta farz bor? 3 ta. Birinchisi og'izga suv olib yuvish, ikkinchisi burunga suv olib yuvish, uchinchisi butun badanga suv yetkazish. Mashallah. Bir qadam arqaga жылабыз. Дээрлик финал бүгүн кечке түгөнбөйт окшойт, иншалла. Суроону жигиттерге оорураак беребиз. İnşallah. İsmingiz nima sizlar? Abduolim. Abduolim. 40 farzdan beramiz. Amru ma'ruf, nahi munkarda nechta farz bor? Amru ma'rufda bitta, nahi munkarda bitta. Amru ma'ruf o'zi yaxshi amallarni bajarib, boshqalarga ham o'rgatish, nahi munkar o'zi yomon amallardan qaytib, boshqalarni ham qaytarish. Mashallah. Allohu akbar. Gana bir qadam arqaga жылабыз. İsmingiz nima sizlar? Abdullah. Abdullah, mashallah. Namozda nechta farz bor? Namozda общий bo'lsa 12 ta bor. 6 tasi tashqarida, 6 tasi ichkarida. Keling 6 ta shu tashqarisidagini aytib bering. Tashqarisidagi Ha. birinchisi namoz o'qigan insonning katta va kichik betaholikdan pok bo'lishi, joyi pok bo'lishi, namoz o'qigan insonning kiyimi va avratlari berk bo'lishi, qiblani topishi, niyat, o'z vaqtida o'qish. Mashallah. Alloh razı olsun. Bir qadam arqaga жылабыз. Эми суроону оорлоштурабыз эмичи? Агырлаштырмас деп болмойт, Эми оорлоштурбасак болот. Xo'p. Сүрдөнбөсүн деп, эми бир аз разминка болду булчу. Xo'p, unutilgan sunnat kitobidan savollar. Tayyormizmi? Xo'p. Birinchi savol kimga? Rabboniya. Rabboniya. Xo'p. Masjidga kirganda 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qishlik haqidagi hadisni aytib bering. Abu Qatada roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidga kirganda 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qinglar dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Allohu akbar. Ne dey alasыздар жамаат? Карасаңыздар, бул masjidga киргендеги амал бар, бирок анын далили менен айтыш. Bir qadam arqaga жылабыз. Экранга чейин бара беребиз иншалла. Keyinki suroo. Xo'p, ozgina mulohaza bor. Hadis to'g'ri aytilindi, lekin matnda qaytarilmadi. Buni hisobga olib qo'yamiz. Rabboniya qizga. Jarim qadam aytganmizda. Ismingiz nima edi? Ikkinchi. Mavluda. Mavluda qizga. Mavluda. Xo'p, quyosh va
soya o'rtasida o'tirmaslik haqidagi hadis. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining biridan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyosh va soya o'rtasida o'tirishdan qaytardilar va bu shaytonning o'tirishi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Allohu akbar. To'g'ri Hisobga bo'ldi. olib qo'yamiz, hadis to'g'ri, oxirgidagi raviy noto'g'ri. Bo'ldi. Bunda jarım qadam ekan. Imom Ahmaddan rivoyat qilingan. Hajilavuz, biroq jarım qadam. Shuni esingizlar, jarım qadam dele mayniga bo'ladi eng oyog'inda borganda-chi. Keyingi jigitimiz ismingiz? Abdualim, alim jigitga so'rab beramiz. Abdulalim. Abdulalim. G'azab chiqqanda auzuni aytishlik haqidagi hadisni aytib bering. Yo'q, bu kitobimizda yig'ilib ketadi, boshqasini bilsa bo'ladimi? Ana. Jo'q, keyingiga beramiz. Biroq chindig'inda go'roq maqtab qo'ydim. Go'stiyda, bayqadingizlarmi? Abdulalim o'zi oson emas. Alim deyverdim. Biroq hali butelak turib turasiniz. Sulaymon ibn Surat radhiyallohu anhu aytadi. Mal javob berarsan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'tirgan edim. Ikki kishi so'kishga ketdi. Ulardan birining yuzlari qizarib, bo'yniga ko'k tomirlari bo'rtib chiqdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Men bir kalimani bilaman. Agar u shuni aytsa, undan mana bu holat ketadi. Agar u a'uzu billahi minash shaytonir rojim desa, undan mana bu holat ketadi" dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Mashalloh. To'g'ri. To'g'ri bo'ldi? To'g'ri bo'ldi. Alloh razı olsun. Bir qadam to'liq orqaga attaysin. Biroq buna jigitimizni sizlarla ko'z tegizib qo'ydingizlar. Biroq bu birinchi o'rin ile nerlik. Biroq albatta birov jeng'et, birov g'alat belegini olib kelasizlar. 4-o'rindan jenguvchisi. Tag'roq aytganda 200 balaning arasından 196'sın basib o'tgan jigitimizga belegini beramiz. Albatta бұл да маға микрофон сыртында айтып қалды, ошол жеріне келгенде китеп жыртылып, жаттарыңыз успет етпей қалды. Бұл жаттайды ле бірақчы, байқадыңыздар, а? Қана белеген алып келіңіздер. Алла разы болсын. Қалғандар мол жаққа тұрасыз. Қалғандар Shunday qilib 4-o'rinni beriga keladi. Adilov Abduolim ukamizga beramiz. 12 yosh. Mashaalloh, mana gramata bilan sertifikat gaz plita. Мына ол жигит бир дала турган жигит эле да, ошон үчүн. Эгерде башынан эле өзүнө ишенбей, не уверен болгондо, ол утпай калдым эле дейт эле. Не дедиңиз да булар? Бул ута турган жеринен бирок эми конкурста айтылган хадис ушу келбей калды. Туура түшүнөсүздөр, аны эмесе финал. Bu oson emas. Aytagan, yodlaganda ham mikrofon tutilganda ko'pchilik so'zini yo'qotib qo'yadi. To'g'ri tushunamiz ukamiz. Әлемесе жарым финал, эми аямай жок жигиттер. Биздин белектер дагы чоңураак, суроолор дагы ошого жараша болот. Бирок мен айтсам сүрдөнүп кетпегиле. Алдыны алып сиз духун алып кояпсыз буларды, калтыратып. Баштадык. Bismillahirrahmanirrahim. Mavluda qizimizga islomda nechta farz bor? 5 ta farz bor. Birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi roza, to'rtinchisi zakot, beshinchisi haj. Mashallah, rahmat. Bir qadam arqaga жабыз. Бул биздин дамлабыз, Аллах разы болсун, бир аз сүрдү жеңиш үчүн атайын разимка кылдат, байкап атасыздар, а? Кийинки кызыбыз. Xo'p, Rabboniya qizimizga tayammumda nechta farz bor? Tayammumda 4 ta farz bor. Ha. Birinchisi tayammum qilishdan avval namoz o'qishni niyat qilib tayammumni boshlash. Birinchisi niyat, ha, mashallah, niyat. Ikkinchisi toza tuproqni qasd qilish, yer jinsidan bo'lgan tuproq, tosh, qum kabilar. Uchinchisi qo'lni tuproqqa urib, yuziga mahs tortish. To'rtinchisi yana qo'lni tuproqqa urib, ikki qo'lni chig'anoqlari bilan bir boradan mas tortish bir bora. Mashallah, Alloh razı olsun. rahman. Bu qizimiz uyerin жооп берди, карасаңыз, мен айтелегилер качылып кетти, а? Кандай дедиңиздер? Мен 100% туура айттым дейт. Аны биз ката десек деле туура олойдон кала берет, а? Иншалла, эми сүрдөтпөсөк болот. Xo'p, Abdullah, g'usulda nechta farz bor? G'usulda 3 ta farz bor. Birinchisi og'izga suv olib yuvish, ikkinchisi burunga suv olib yuvish, uchinchisi butun badanga suv yetkazib yuvish. Mashallah. Shukran. Alloh razı olsun. Xo'p, kimga savol beramiz? Bunal jaqdan, jigitdan boshlaymiz. Jigitlardan boshlaymiz. Ating kim? Abdullah.
Abdulloh, mabodo yutkizib qo'ysangiz, ish olsangiz, Abdulloh olimga o'xshab yig'lamaysizmi? Yig'lamaysiz, Allohdan deysiz. Ha, inshaalloh. Lekin birda olishingiz ham mumkin. Unday bo'lsa javob bering. Xo'p. Yegulik tushib ketsa, uni olib yeyishlik haqidagi hadisni aytib bering. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar birontangizning luqmasi tushib ketsa, uni aziyatdan ketkazsin va uni yesin. Uni shaytonga qo'yib bermasin. So'ng qo'lni yalab tozalamaguncha uni qo'l sochiqqa artmasin. Chunki u taomning qaysi qismida baraka borligini bilmaydi dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan tark qilingan sunnatlardan. Yeyimizda ovqatni qo'lni yuvamiz yoki yalash esdan chiqib qoladi. Zo'r sunnat. Mashallah. Xo'p, Ne qilasiz? Bir qadam oldiga orqaga. Orqaga jilamiz. Orqaga jilamiz, a? Уже surdan boshladi уже deymi. Qana? Xo'p, keyingi. Navbatdagi savol. Rabboniya. Rabboniya. Sut va unga o'xshash narsalar ichgandan so'ng og'izni chayqash haqida. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sut keltirdilar va sut ichdilar va suv keltirib og'izni chayqadilar. So'ng sutda yog' bor dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Точныйmi? Qaysi biri? 3 ta rivoyat. Termiziy, ya? To'ppa-to'g'ri. Alloh razı olsun. Ne qilamiz? Bayog'ida o'verin bir qadam orqaga jilamiz. To'ppa-to'g'ri. Sürdürmey çok. Maşallah. Уже 50-50 başladığa jardın qirinachi. Xo'p, Mavluda qizga choshgoh namozi haqidagi hadisni aytib bering. Chashka turali hadisda aytilasizlarmi? Jeb o'zingiz aytisizmi? Qana? Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Halilim sallallohu alayhi va sallam menga 3 narsani to olgunimcha tashlamaslikni vasiyat qildilar. Biri har oyda 3 kun roza tutmoqni, 2 rakat choshgoh namozini, uxlashdan avval vitr namozini o'qishni dedilar. Imom Tabaroniy rivoyati. Barakalla, ravisini noto'g'ri aytib qo'ydingiz. Bir yerini ileshib qoldik, ha? Imom Buxoriy rivoyati. Imom Buxoriy rivoyat. Qanday qilamiz hozircha? Tag'i bir so'rov beraylar. Hozir yana bittadan savol beraveraylik. Daha birden so'rov beramiz. Sen mestangda turib turasan. Ha, buni hisobga Arasından hozir bu jaqdan ham javob bermay qolsan, esep tek bo'lib qolishi mumkin. Aldiga jildirib salamiz da. Anan sizlardagi shekten taslarmi? Google je ChatGPT yo'q sizlarda mengirdachi? Chattagan kesinglarda? Qana boshladik inshaalloh. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh, 17-farz niyatni aytib bering. Namoz o'qishdan avval niyat ham muhim o'rin tutadi. Zero u namozini nima uchun va kim uchun o'qiydi? Shuni chiroyli holatda niyat qilmoq lozim. Albatta namoz Allohning roziligi uchun o'qiladi. Xo'p, shu niyat haqida Rasulullohdan bir qo'shimcha hadis qila olamizmi? Биздин китептин автору biraz подкаст кылып да айтып, жана балдар чыкканда да айтты эстесең, далил кылып кошуп койдум. Qo'shib qo'yaylik. Xo'p, Ушул жерде калып турабыз. Кана? Rabboniya. Xo'p, 18-farz. O'z vaqtida o'qishlik. Shu haqida farz aytib bering. 18-farz. Namozni o'z vaqtida o'qishlik haqida. Allohning huzurida Allohning huzurida eng yaxshi Alloh huzuridagi eng yaxshi ko'rgan amal bu o'z vaqtida namoz o'qishlik. Hozir nimani savolni javobni oxirigacha bera olmadi. Kimki namozlarini o'z vaqtida ado qilib yursa, Alloh u bandasini sevib qoladi va unga ko'plab ajr mukofotlar beradi degan jumla qolib ketdi. Alloh razı olsun. Эми өз ордунда турабыз. Байкадыңыздарбы? Мына кызга шанс болду. Эми сүйлөшүп алайлы. Жооп берсең, кайратка саласың. Тең болобуз да мына жак мененчи. Эгерде жооп бере албай калган болсоң, анда ыраазы болобуз, а? Сүрдөнбөйбүз, өзүдөн кетпейбиз, даяр турабыз. Бул бир мүмкүнчүлүк. Алла берген мүмкүнчүлүк. Эки шеригиң же урматтады,
же чында билбей калды да бул Google'дарчы. Азыр жооп берсең, чогу дагы башкадан ат салабыз, биз устаздарды кыйнайбыз дагы суроолорду. Bismillahirrahmanirrahim. 20-farz Mavludaxon. Qiyomda turishlikda aytib bering. Takbiri tahrima, ya'ni Allohu akbar deb quloqqa qilgach, qo'l bog'lanib tik turgan holatimizdan so'ng qiyom qiyom deb Oz qolyapti. Ha. Takbiri tahrima, ya'ni takbiri tahrima, ya'ni Allohu akbar deb quloqqa qilgach, ikki qo'l bog'lanib tik holda turishimiz qiyomda turish deb ataladi. Bu nima ekan? Qiyomda turishlik? Hozir aytdik-ku. Qiyomda turishlik nima o'zi? Tik holda, tik turgan holda qo'l bog'lanib. Hukmi nima edi? Bizning qizimiz hayajonlanib biroqchi, bilgan javob. Ikki qo'l bog'lanib tik holda turish. U qanday amal? Qiyomda turish. Oy. Farzmi? Qanday? Alloh ajr ziyoda qilsin. Rahmat. Qanday bo'ldi javob? Javob qoniqarli emas, oxiri biroz dalil bo'lish kerakmi dalil? Dalil bo'lishlik kerak edi. Ya'ni farzmi, vojibmi, sunnatmi aytganimizdan keyin aytdi. O'zi qanday amal ekan bu? Farz. Farz amal ekan. Jazakumulloh. Ol jaqdan jardam qilib berdi. Эми бул кызды эмне дейбиз? Эң апасын жакшы көргөн кыз ушул экен. 200 адамдын арасынан жулкунуп чыгып, 97син басып өтүп, анан ушул жерге келип токтоду. Бул кызыбызга биз эмне беребиз? Стиральный машина беребиз. Бияка алып чыкпайсыздарбы? Кана машалла дегенче турабыз. Негизин айтканда көпчүлүгүбүз ушул убакка чейин стиральный машина алган эмеспиз. Бияка өткүлөдү. Muborak bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Qulluq болсун. Негизинен жана сөз айткандай бул жерге чыгып ат салыш менен менимче жакшы эле шанс берилди окшойт. Эки шериги экинчи курукта да катайын берди. Атын ким? Абдулла. Мынандай кылып туруп жигитче эле сразу белек кылып таштайсыңбы муран? Же кандай кыласың? Ат саласыңбы? Иншаллах утуп алам. Иншалла утулат экен. Анткени бир ат салып көрөлү дедик. Анткени биз топтолуу конкурстун максаты негиз утуш эмес. Негизги максаты бир күч сынаш. Жеңген дагы, жеңилген дагы утукта. Туурабы? Эми акыркы финал. Булар күчтүү болуп калды буларчы. Эми сүрдөтөбүз. Кандай кылабыз? Эгерде оор суроо бересиздер, кыска, бирок өтө ойлонуп жооп бере турган, суроону бир толуктайсыздар. Эми мындан буягына эгерде бир жакка тартуу болуп кетпеш үчүн суроону берип туруп, мынаны айтып бергиле деп айтыңыздар. Анан башка микрофон кармайбыз. Кандай дейсиздер? Реалдуу болуш үчүн. Баштадык. Domla hozirgi savolda shunaqa shaklda beramizki, bizga aytdinglar, bu bolalar eng kuchlilari. Eng kuchlilari kitobni yodlab olgan. Savol shundan iborat, Abdulloh. Quloq soling. Kitob nechta mavzudan iborat? 30 ta. Xo'p. 13-mavzu qaysi? Shuni aytib bering. O'tirgan holda ichish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biror kishi aslo tik turib ichmasin. Kim esa yo'q tik turib ichgan bo'lsa qusib yuborsin dedilar. Imom Muslim rivoyati. Mashallah deyishga arziydi. Mashallah. Mashallah. Bu jigitga dagы mashallah. Эми суроо берген устазга машалла. Биз эми кантип аныктайбыз десек, кете береткенбизде эми. Endi Robboniga tayyormisiz? Tayyorsingmi? Xo'p. Sizga ham xuddi shunday savol. 18-mavzuni aytib bering. On 8-mavzu. O'ylansoq bo'ladi. Biraz o'ylansoq bo'ladi ekan. Shu suroo kengirchilik ekan. Dagы birden aylantpaylыбы? Mayli. Qani emesa dagы. Biz rozimiz. Shul yerda turib turamiz. Ankeni bu jönököy belek emas da. Mümkünçülük berilsin. Endi biz Abdullohga beramizda. Bu qizimizga yana bir imkoniyat beramiz inshaalloh men tomondan, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh, janozada nechta farz bor? Mavzuimiz, ya'ni kitobimizdan tashqarida. Janoza namozida qancha farz bor? Janoza namozida nechta farz bor?
Hozir Rabboniya sizga yetib oladi. Agar javob bera olmasangiz. 3 ta bo'lsa kerak. 4 ta. Javob bera olmadi. Meyli. Mынау qizga bir şans bo'ldi. Bayqadingizlarmi? Emi Rabbaniya munda qilasin. Berген сұрауға тырс жауап бересің, bir qadam arqaga жыласыз, теңбіз. Жана умраға қатты саласыз. Қандай дейсіздер? Шашпайлабы, қандай дейсіздер? Шашпайлы отырып тұрайлы, анкені бұл финалда bir қатурақ әрекет қылышсын. Сүрдөнбөстөн bir шанс. Жауап бересің, тағы жаңадан баштайсыз. Баштадым. Xo'p, endi bu qizimizga ham bu kitobdan tashqarida savol beraylik. Qur'oni Karimda, ya'ni Qur'oni Karimdan bersak yaxshi bo'ladi. Bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tartil bilan o'qishlikka buyurgan. Mana shu oyat qaysi surada keladi? Qo'ldab turasiz, qo'ldab, mashallah deb. Aytingchi. Baqara surasida bo'lsa kerak. Muzammil surasida Alloh taolo varotilil Qur'ana tartila degan. Бұл қызыбыздағы атасын жақсы көрген қыз екен бұлчы. Анкені холодильник ал жерде келгенде алып келген қаражаттар, продукталар сақталыш үшін холодильник алып кел деген ойда келген екен. Бұл екінші орынды бағындырған Раббания қарындашыбызға біздің ошол Неамат фондынан эмне берилет Айбека? Холодильник. Жана өзгөчө грамота мененчи. Белегин ыйгарып коесуздар. Muborak bo'lsin. Эми мына экөөбүз жарышабыз. Утсак, умраны мен алам, туурабы? Утпаса, мен уткан болсо өз алат. Жеңилсе мен алам. Же экөөбүзгө тең берербизби? Болду иншалла. Андай болсо, Уада ушул жерде кетти, Макка Travel фирмасынын жетекчиси өзү келип тапшырат. Бахадыржан, бул жака келсеңиз, мен ушул умраны талашып, кошумча суроолорду берсе, устаздар, экөөбүз жарышат элек. Эгер жарышып көрсөк, жеңсең аябай бааланат элек, туурабы? Бирок азыр ушундай убада кетти. Сизге дагы берербиз деп бул Бахадыржан Дамла менен биз чогуу бир кызматтабыз. Аллах разы болсун. Биринчи орунга өз сөзүңүздү сүйлөп, белеңизди тапшырсаңыз болот. Машалла, калгандарыбыз машалла деп бул жигитке көз тийип кетпесин, а? Muborak bo'lsin. Umra safari muborak bo'lsin. Xo'p, bismillah. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hammanglar xush kelibsizlar. Bu tadbirni uyushtirgan Oybek akamizga hamda Ne'mat fond yetakchilariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana 3 yil davomida bizni mehmon qilib chaqiradi, mana shu yerga hissamizni qo'shishlikka taklif qiladi. Biz bulardan rozimiz, xursandmiz va buni bu yog'iga yana inshaalloh hamkorligida ishlashlikka doim tayyormiz. Bu yerdagi tadbirni ismini ko'rgan bo'lsanglar, bekarga jannat bolalari demagan. Bu yerdagi bolalar mana hadis aytayotganda bittasi aytdi: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallohu lahu tariqan ila jannah." Kim bir yo'lga chiqsa-yu, ilm talab qilsa, Alloh uni jannatga bo'lgan yo'lini oson qilib qo'yadi dedi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarda hammasini Alloh taolo jannatga bo'lgan yo'lini oson qilib qo'ygan. Va shu bilan birgalikda ota-onasiga ham jannatda boshiga toj kiydirishlikka Alloh taolo yana bir fursat bergan. Alloh taolo hammanglardan rozi bo'lsin va bizni farzandlarimizni mana shunday solih, soliha, Allohning kalomini yodlagan, unga amal qilgan, Rasulullohni yaxshi ko'radigan zurriyotlardan bo'lishni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu ukamizdan Alloh rozi bo'lsin. Ota-onasidan Alloh rozi bo'lsin. Bu ukamizga ta'lim bergan ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Va bundan tashqari 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda olgan ukalarimiz, singlalarimiz, mana domlalarimiz aytdi, sizlar ham o'zi finalga chiqqaninglar o'zi yutuq. Sizlar ham 1-chi o'rinda oldinglar inshaalloh. Sizlar unaqa qayg'urib, men yuta olmadim demanglar. Bu umra yoki bo'lmasam xolodilnik, boshqa narsalar mana shu dunyodagi sizlarga berilgan arzimas bir sovg'a. Lekin haqiqiy sovg'ani inshaalloh ortimizdagi yozilib turgan jannatda olasizlar. Alloh taolo hammamizni o'sha jannatiy bandalardan qilishni Alloh nasib qilsin. Allah razı olsun. Bugünkü iş çaranın uyuşturucusu Ne'mat fonduna razılık bildiriş menen birge başkı baygege belek kılgan Makka Travel firmasına janan jetekçisine razılık bildiririz. Shu finalga chiqqan to'rala ishtirokchini shaxsan o'zim va jamoam nomidan, Ta'lim Books kitoblar do'koni jamoasi nomidan 2,5 ming so'mlik har biriga kitoblar to'planmasini hadya qilamiz inshaalloh. Manzili 18-magazin hamma biladi, semeyniy
kafesidan o'tganda adir tomonga burilgan, o'ng tomonda ta'lim kitob do'koni keladi, ana shu joydan olib olsanglar bo'ladi. Esladingizlar ha? Alloh razı olsun. Allah razı olsun usta sizga dagı. Surov ber emgak qilish bilan birga har bir qatышқан, finalga chiqqan 4-өвіне 2,5 ming so'mlik kitob qalagan tandab oladi. Tandab turib, kassaga borganda 2,5 minus qilib qo'yarsiz. Alloh razı olsun. Rahmat. Xo'p, jamoat, men ham Shoh Muhammad birodarimizdan ilhomlanib, xitamuhu misk deydi. Oxirini bir misk bilan, bir shirin hid bilan inshaalloh bir ikki og'iz gapirib qo'ymoqchiman. Avvalo Alloh subhanahu va taolo mana shu yerga hammamizni jam qildi. Har bir bosib kelgan qadamlarimizga o'zining huzuridan ajr hasanalar ato qilgan bo'lsin. Musobaqada tabiiy yutuvchi ham bo'ladi, yutqizguvchi ham bo'ladi. Bu yutqizguvchi deb atalinmaydi. Musobaqa shunisi bilan musobaqa. Inshaalloh bu umri olamagan ukamiz, singillarimiz inshaalloh xafa bo'lishmasin. Kelajakdagi inshaalloh bu musobaqa oxirgisi emas, yana inshaalloh davom etadi. Hali inshaalloh umrani ham bular nima qilishadi, yutib olishadi. Shoh Muhammaddan ilhomlangan holatda men ham mana shu 4 ta finaldagi yigit qizlarimizga o'zim yozgan Qur'on ahliga va Ramazon tuhfalari nomli kitoblarimdan inshaalloh hadiya qilaman. Buni men Oybek akamizga yetkazib beraman. Oybek akamizdan olib olasizlar inshaalloh. Jazakumulloh xayr. Maşallah, maşallah. Allah ajrlar bersin. Mana domlalarimiz ilhomlanib ketdi. O'zlaridan mana hadiyalar chiqarishyapti bolalarga. Mana bolajonlar, inshaalloh shu unutilgan sunnatlarda 30 sunnatni 40 farzni o'qidik. Mana undan keyin o'qilgan kitobimiz, qaysi kitob ekan Shoh Muhammad? Shu muallifi shu bola o'zi bo'ladi. Mana Allohning muhabbati degan kitobni o'qiymiz. Inshaalloh bu kitobdan kelgan yana bir kitoblar o'qiymiz. Albatta har bir kitob o'qiganingizdan keyin shunaqa taqdirlash marosimlarini qilamiz. Hozir inshaalloh eshik tachib ketayotganinglarda bu kitobni beramiz. Bu kitob haqida ozgina ma'lumotni Shoh Muhammad o'zidan eshitaylikchi. Rahmat Oybek aka, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, qo'limizdagi kitob bolajonlarga bo'lgan Allohning muhabbati qirg'iz tiliga ham tarjima qilingan. Alloh taoloni bolalarga bo'lgan ne'matlarini eslatuvchi, Alloh taoloni bizni ustimizdagi haqlarni eslatuvchi juda ham bir ajoyib kitob bo'ldi deb o'ylaymiz. Bolalarga juda ham foydasi tegadi. Ko'pchilik onalar bolalarning savollariga ko'pincha javob bera olmay qoladi. Alloh haqida so'raganida, jannat haqida so'raganida, mana shu kitob onalar uchun yaxshigina bir shpargarka bo'ladi deb o'ylaymiz mana shu narsada. Rahmat deymiz uyushtiruvchilarga, Oybek akaga va jamoatiga keyingi darslikni mana shu kitobdan uyushtirganligi uchun biz xursandmiz. Loyiq munosib deb topganligi uchun Alloh taolo hammamizni umrimizni oxirigacha dinni o'rganadigan, diniga amal qiladigan haqiqiy solihlardan qilsin. Ilm o'qib, unga amal qilib, uni orqasidan mana shu umrimizni oxirigacha mana shu yo'l tashlamaslikka hammamiz Alloh taoloni tavfiqida bo'laylik. Hammalarga rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz Shoh Muhammad damlani chiqqandan foydalanib qo'ydik. Ankene keyingi konkurs ушул damlavuz жазган kitobdan bo'ladi. Anan jenguvchisine dagı topshirib boshlaymiz inshaalloh. Maşallah, Alloh rozi bo'lsin. Hozir boya chaqirgan ishtirokchilarimiz orasida ikkita ishtirokchimiz qolib ketgan ekan. Shular xafa bo'lmasin deb hozir alohida chaqiramiz. Abdulaziz va Sofiya bilan ukasi Umar ikkalasi chiqsa ozgina sovg'amiz bor edi, berib qo'ysak. Boya chiqish olmay qolibdi. Bundan keyin biz janaga utqandardın, finalga chiqqandardın, o'qitqandardın ustozalarini taqdirlab belek beramiz. Biroq o'g'a cheyin жалпыле залга келген адамдарга берип коерелчи. Кандай дейсиздер? Келген конокко белек берели. София, Умар, чыккыла. Ал үчүн мындай кылабыз. Жөн бербейбиз. Кааласаңыздар чоңдордон, кааласаңыздар кичинелерден бул жакка чыгасыздар. 5 адам керек бизге. Бирок суроо оор. Жана уюштуруу башталганда сахналаштырылган бир номер бар эле. Ошол жетишпей калды, актер оруп калды дедиле. Азыр араңыздардан алып чыгып актер кылабыз. Актерлукка жарамдуу 6 адам, 5 эмес. Аялдардан, эркектерден болор эт. Балдардан, же болсом кыздардан 6 бала чыксаңар болот. 3 кыз, 3 бала болобу? 3 та кыз, 3 та бала орайлардан. 4 кыз, 2 бала болобу? Чыксалар болот. Биринчи чыкканга факат рол ойнойдиган болушулары керек. Рахымжан Али бүгүнкү
конкурсқа қатысқан китептің авторы. Қыздар мені қарағыла. Біз сахналаштырылған ролды атқарабыз, бирок актер емеспіз, актриса емеспіз. Біз қадимки жашоодо керекті болған нәрсені атқарабыз. Анан әлбетте силер үчүн белек бар. Атың ким? Махира. Атахамова. Биби Захра. Біздің команданың аты ушундай экен. Силер Хамза Зубаев, Мухаммад Юсуф. Muhammad Yusuf, Zubayr, Hamza. Мен мынаны ойлоп атабыз да. Ата кимди жакшы көрөт, билесиздерби? Кызын жакшы көрөт. Ол жакта биздин кыздарыбыз турат. Берирак келесиңер эмчи. Биз эми сүйлөшөбүз. Силер неме атаңардын аты ким? Бирден айткылачы. Акимал. Элмурод. Ярмахаммад. Эми мында кылабыз. Атага кандай мамиле кыласыз? Ошону айтабыз. Бул жактан аталарды аныктап берсеңиз, бул жерден ota bo'lib berasizlar. Bular qizlar bo'lib beradi. Sizlar ota bilan qiz bola o'rtasida qanday muomala bo'ladi, shu haqda bunaqa kelganlarga rol o'ynab berasizlar. Bir atаны чыгарып бuyакачы. Ким жеңсе, кайсы команда көбүрөөк алат белектичи? Ошого карап даярдап турасыздар, а? Ким чыгат эле биринчи? Ролго. Кел, бир жактан келесиз. Хамзамы дейсиз? Атың ким эле? Сен мында кыласың. Элестет, бул сен классташыңбы, жакыныңбы билбейм, тааныбайсыңбы? Элестетебиз, атага жакшы сөзүңөн арначы. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва када раббука алла табуду илля ия ва бил валидайни ихсана." Аллах өзүнө гана жалгыз ибадатканга буйругандан кийинки эле ата-энеңерге жакшы мамиле кыл. Эң жакшы мамилеңерге. Пайгамбарыбыздан да сураган: "Мен эң жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө, подходканга ким ылайыктуу?" дегенде ким? Эне, андан кийин ата. Ошо 4 орундан кийинкисин башкаларга бересиз. Ошо жакшы сөзүңөн арнайсың. Атаңа не айтасың? Hozir bu dadam deb tasavvur qiling. Ата чай куюп берем дейсиңби? А? Же ата пайпагың жууп берем дейсиңби? Же болсом ата мен сени жакшы көрөм дейсиңби? Элестет, бул жерде ата бар. Каласаң, ошо атаңдын картинасын алып келип бересиз. Айтчы. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Көрдүңүздөрбү айтылышты? Машалла. Кана, эми жакшы көрөм дедиле. Эмне деп ата жооп бере алат? Айтпачы. Жооп берadi. Кызым, мен деле сени жакшы көрөм. Машалла. Ол образга кирген жок сиздин балаңызча. Образга кирип. Мындай. Кызым, мен деле сени жакшы көрөм. Жок, мындай кыл. Кызым, мен деле сени жакшы көрөм деп элестет, сен дагы ата болосуң. Кийин кызыңа кантип жооп бересиң? Мындай көздү жумасың дагы. Ата, мен сизди жакшы көрөм дегенде айтчы. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Сен ата жакшы көрөм дегенде не деп айтасың кызыңа? Сен ойлонуп турасың андачы. Кийинки атаны алып кел бул жаккачы. Жок, ушунда туруп тур. Кийинки ата келсин. Бизде кийинки кыз келди. Бул кыздыздан дагы өткөрүп туруп атаңа бир жакшы бир жүрөгүнү жүүтүп, ыйлап таштай турган сөздү айтчы. Ата, мен сизди хажыга алып барам. Аллаху акбар. Ата, мен сизди хажыга апарам дейт. Акалар барбы үйдө? Жок. Машалла, бул өзү хажыга апарат экен. Эми, элестет. Сен хажыга апарам деп кызың айтты да. Ошондо не дейсиң, айтчы. Рахмат кызым, Аллах сенден разы болсун. Рахмат кызым, Аллах сенден разы болсун. Өзү барбай эле коеюн дедим эле, өзү эми дегендей кылбастан бир жакшы мынаяка бурулуп элгечи, мындай сенин лицоң көрсүн, башкадан бир эмоция менен айтчы. Ата, мен сизди хажыга апарам деди да, карасаң канча кымбат нерсени айтты. Кана? Чоң рахмат кызым. Алла разы болсун. Дагы ыр айтсаң да болот, сап кылыпчы. Болды, иншалла. Hacı hayajonlar ketdi, rostdan haj. Жамаат, эгерде сиздерге кызыңыздар ушинтип айтса, кантип жооп берет элеңиздер? Бир сөз даярдап коюңуздарчы, а? Кандай эмесе биздин 3-чү кызыбыз. Сиз ушундай кылып айткын, бул жакта уккан ата өзүнөн кетсин азырчы. Ар бир ата, менин да кызым бар, сүйлөгөн сөзү аябай кулакка жагымдуу. Бир өткөрө сүйлөп салчы. Бул жерде аталар өзүнөн кетсин. Ата, men sizni jannatga olib kiraman, ajiga beraman, men sizni qattiq yaxshi ko'raman, men sizni xudo xolisa jannatlarda tilloda bo'lgan tojlarni kiygizaman
Maşallah. Allah razı olsun. Бұл жаман март қыз екен, машалла деп қойла. Ата сізді майдалап ажыға апарам, ондай емес. Жаннатқа алып керем. Жаннатта махшар майданда тажы кигізем. Бұға лайық ата жауап бере алау екен емінші? Qani, Ата, мені қара. Сені жаннатқа алып кереді. Пайғамбарымыз айтқан, кимдин 3 қызы болса, ошоны тарбиялап, бойға жеткенге чейин канаттууга кактырбай, жаман сөзгө тийгизбей, үйдө карайбы, ушундай кылып этият кылып сөз тийгизбей, турмушка узатса эле жаннат деген. Мына сага кызың жаннатты берип атат. Эми не дейсиң жаннатты берген кызга? Shu qizdan o'tkazib bir gap aytingchi, odamlar yig'latadigan qilib. Жаннатқа кирип атса, эми атанын сөзү. Мен сүрдөтүүдүм окшойт. Мына образга кирип эле айт. Кадимкидейчи. Rahmat qizim, sen bilan faxrlanaman. Allahu akbar. Мен сен менен фахрланам, сен менен сыймыктанам деген сөз менен айтты. Белектерди бериңиздер мына кыздаргачы. Балдарга чын айтканда, мына аталарга деле рахмат. Аталар деле туруп турабыз, белек алабыз. Кеңир айтмак. Просто ата боло элек да, элестете албайт. Ал эми кыздар чын айтканда кыз өзүнүн атасын айта турган эле сөздү айтып, бирок өзгөчө мына кызга машалла дейбиз, жаннатка киргизип салды. Андан өзгөчө хажга киргизди. Эң сүйлөгөндө да тонду дагы келтирип, ата мен сизди жакшы көрөм деген мына кызга дагы машалла дейбиз. Аллах разы болсун. Hadiyalarini olib joylarga o'tirib olsanglar bo'ladi. Мына бул жерде чуркап чыккан балдарыбыз, кыздарыбыз мындан дагы өткөрөт эле. Бул кыскача сиздер үчүн сахна көрүнүшү болду. Бирок айта турган нерсе, эми бир жерде кыз отурат, дагы бир жерде уул отурат, бир жерде ата отурат, бир жерде кыз отурат, эне отурат. Эми сөзүңүздөрдү даярдаңыздар. Балаңыз сизди хажга апарам деген сөздү айтса, рахмат деп калбастан мындай ыраазылыкты билдирип, Аллага шүгүр кыла турган, ушундай уулду берген, кызды берген Аллага шүгүр деп айтыла турган сөзгө даяр болуңуздар. Ошондой эле балдар ата-энеге жакшы көрүү сезимин дагы айтып коюңуздар. Пайгамбарыбыз айткан, эгер кимдир бирөөңөр жакшы көргөн болсо, мусулман бир турган, ал ата-эне болсун же мусулман бир турган болсун, аны билдирип койсун деген сөзсүз билдириңиздер. Билдиребизби? Күн сайын атага өзүнчө, апага өзүнчө жакшы сөздөрдү арнайбыз иншалла. Ustozlarni chaqirib berasiz o'zingiz. Азыр биздин китебибиздин автору, бүгүнкү иш-чараны алып баруучу Рахымжан Али айткандай, кийинки программабыз устаздарды тагдырлаш. Мынанча конкурсту уюштурганга, окутканга, үйрөткөнгө устаздардын эмгеги чоң. Азыр биз устаздарды чакырып берет, белектерди беребиз. Сиздер ал устаздарга дагы машалла деген сөздөр айтасыздар. Албетте устазаларыбыз, эжекелерибиз көбүрөөк бул эмгекте өзү чыкпай, балдары, кыздары да чыгат. Ушуну элестетип койросуздар иншалла балдар. Inshaalloh. Bu yerda 4 ta ustozlar, ya'ni yordam berishgan, bular video olish, boshqalar tayyorlashda, boshqa ko'p endi bilamiz, onlayn tarzda bo'lgan tayyorgarliklar, shularda ustozlar jon kuydirib, albatta bu bolalarni shu darajaga yetkazishga o'zlarining hissalarini qo'shgan. Ulardan Sulaymonova Mohidul opa, Jo'rayeva Ra'noxon opa, Mo'minova Xolid opalar, bular farzandlari shu yerda ekan, farzandlarini chaqirsak va Ibragimova Robiya degan singlimiz ham bor ekan, shularni ham chaqirib sovg'alari bor, o'sha sovg'alarni berib qo'ysak. Aytib qo'yinglar. Jo'rayeva Ra'na ejekenin balasimi? Balasi. Maşallah. Siz? Mo'minova Xolidaxonni balasimi? Sulaymonova. Sulaymonova Mohidul opani. Nanan, Nol Ibrahima Rabia. Bir жака келесиң сен. Бул жака кел, көрүнбөй каласың. Бул кызыбыз конкурска атайын катышпады. Анткени бул чоң устазалар менен биргеле кантип жооп бериш керекти, ролго түшүп, жооп берип, ушул видео кылып чыгарып берген. Ошондуктан бул кызды дагы ошо устазалар менен биргеликте тагдырла белектерин беребиз. Бериңиздер белектеринчи. Өзгөчө совгаларны берсек, бул белектер устазаларга арналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзү устаз болгон. Бул динди, акыйкатты жеткирүү үчүн иннама буисту муаллиман деген, мен мугалим кылып жиберилгем деген. Эң чоң бул дүйнөдө эң чоң
Ең сүйүктүү иш бул мугалим болуш. Үйрөнүп, үйрөтүп кетиш аябай бактылуу нерсе. Жадагыса пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Мугалим адамга, акыйкатты үйрөткөн устазга, устазага керек болсо деңиздин түбүндөгү балыктар, киттер дагы Аллахым даражасын көтөрсүн, күнөөсүн кечирсин деп тасбиктер айтып турат. Ошондой бир устазаларды биз аз да болсо белек бергенге аракет кылдык. Аллах разы болсун. Alloh rozi bo'lsin. Hozir Sanjarbek domlamiz aytgandek, bu qiz Ibragimova Robiya, hammanglar bilasizlar, gruppaga namuna videolar tashlab beradigan qiz. O'zi yoshi 13-14 da bo'lishiga qaramasdan, shu bolalarga yordamimiz tegsin degan maqsadda xizmat qilib kelyapti. Mana bu bolalar esa ustozlarning farzandlari bo'ladi. Telefon podarka qildik. Sababi sizlarni darsinglarni tekshirib, kechani kecha, kunduzi kunduz demasdan telefonga qarab turib sizlarning darsinglar tekshiradi. Shuning uchun yangi telefon Ne'mat fondi tomonidan hadya qilindi. Alloh ajringlar bersin, salomat bo'linglar. Монтип кичинекей карапка болсо, иштекке келбей калды дебеңиздер, ичинде чоң белек бул телефон. Эми биз жыйынтыктоо үчүн номерге дагы жетип калдык. Ушул конкурска катышкан, баштан аяк бар, катышып туруп жарымына кетип калган эмес, катышып орун алганы дагы, албаганы дагы бул жака бир-бирден атын айтып чакырабыз. Алла разы болсун. Эми жалпы отургандар да кошулабыз. Телефондордун фонариктерин жандырабыз. Görüme söz verdik, körörüme göz verdik. Sana götüre Zal var mı? Yaxşılıkты көп berdik. Görünmey tatlı oldu götürürüz. Sana jaratkan, akıl verdin, es verdik. Akıl verdin, es verdik. Rahmat sana jaratkan, akıl verdin, es verdik. Akıl verdin, es verdik. Bereşetsin Kudayım, ne sorarsan güt verdin, ne sorarsan güt verdin. Bereşetsin Kudayım, ne sorarsan güt verdin, ne sorarsan güt verdin. Allah'ın verdin, süyle gönül verdin, Turada şollar tular, tuğul İslam din verdin, köp ibadet kılsın hep, kınla verdin, tün verdin, kınla verdin, tün verdin, köp ibadet kılsın hep, kınla verdin, tün verdin, kınla verdin, tün verdin. Кату. Eylülür göden verdin, temel üçün cer verdin, ahiretten kutkargan, alamdağı el verdin, adamzatın sultanı, paygambardı sen verdin, paygambardı sen verdin, adamzatın sultanı, paygambardı sen verdin, paygambardı sen verdin. Sağa başım yemin, sen ulusun bilemin, asıldardın asılı, paygambardı söyümün, paygambarga tadıklı, ümmet dolu tilegin, ümmet dolu tilegin, paygambarga tadıklı, ümmet dolu tilegin, ümmet dolu tilegin.
Maşallah. Barakalla bolalar. Bir. Ушул жерде туруп турасыңар, пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтүнө биздин Ош шаардык казыятынан Акжол Дамла бата берсин. Аксакалыбыз өмүргө Дамла бул жакка чыгыңыз. Дамла аксакалыбыз чыгыңыз. Бата беребиз. Чындыгында айтканда батабыз кабыл болсо Аллахтын алдында жүзүбүз жарык. Бүгүнкү иш-чарабыздын кемчилдигине ыраазы болосуздар. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дуанын алдында 2 мүнөт кыстырма. Мынау жаш балдарыбызды, карындаш инелерибизди көрүп, аябай толкундандык. Ушу балдарды көрүп, ушунча окуганын көрүп, канчалан иш болсо да кой деп токтотуп, ушу балдар үчүн ушул жерде отурдук. Мынау жерде турган ата-энелер, ушу балдардын ата-энелери бардыңыздар бактылуу экенсиздер. Эң кыйын бул адамдын тарбиясы. Мынакей балдарыңыздарды кандай сонун хадиске, пайгамбарыбыздын сүннөтү, фих керектүү нерсе, бүт балдардын адеп аклагына керектүү, исламдагы эң керектүү нерселерди ушундай сонун кылып үйрөтүп койгон устаздарына рахмат. Ушулардын устаздарыга балдардын окуусуна шарт бирөө түзүп бербесе, бул дагы болбойт. Ушундай шарт түзүп берген Неамат фонду, Айбеке, жалпы жамаатыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Bir kıska men hadisти кыскартып айтам болушунча. Acılığın amalını ötögön, kavul bolgon acı, jana ошондой эле кары, алым, анан берешен төртөө бейишке мен кирем деп талашып калыптыр. Аллах таалам ушунчалык адилеттүү карыны айтат экен. Кары, сен бейишке кирем деп атасың. Эмнеге десе, ким Аллахтын сөзү болгон Куранды жаттап, ошого амал кылып өтсө, бейишке кирет деген. Сен кимден уктуң десе, мен алымдан уктум дейт экен. Анда алымга жол берсен. Экинчиси ажы, мен бейишке кирем дейт. Неге десе, кабыл болгон ажынын сыйлыгы бул бейиш деген. Мен ажылыкка мүмкүнчүлүгүм жетти, байлыгымды, акча каражатымды сарптап, мен сен ибадатыңды кылдым десе, сен бундайды кылсаң бейишке киресиң деп сага ким үйрөттү? Алым үйрөттү. Анда сен да алымга жол бер. Андан кийинкиси берешен. Берешен айтат, мен бейишке киришим керек. Эмнеге десе, мен мал дүйнөмдүн бардыгын ушу Алла сенин жолуңа сарптадым. Динге, илимге, исламга сарптадым акчамды. Соопчулукка сарптадым. Жетим жесирге жардам бердим. Ушуга жардам берсең бейишке кирет дегенди каяктан үйрөндүң десе, алымдан үйрөндүм деген экен. Анда алымга жол бер деп, акыркы кезеге алымга бергенде алым айтат экен. Алла, ушул бейишке киргенге ушул берешен колунда бар инсанды биринчи киргизсең деп, баягы алым Алладан суранат экен. Эмнеге десе, ушул берешен адамдар салымын кошпогондо мен мунчалык алым боло албайт элем деген экен да. Эмнеге? Бардыгызда тиргилик бар. Бирок бир адамдын каражатын төлөп, ошону алым кылып койгон адам колунда берешен бай адамдар бир адамга жардам берип, анын тиргилигинен үй бүлө, бала чака, турмуш ошо нерсенин бардыгынан камсыздап коюп, ага илим ал факат сен илим окугун деп шарт түзүп берген адам бул берешендер болот. Кудайым ошо бардыгын өзүнүн адилеттүүлүгү менен бардыгын бирдей киргизет экен. Андыктан мынакей илим алып атат, бул жерде турган устаздар, жаш балдарыбыз ошого жардам берген, колунан акчасын чыгарган адамдардан баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Амин. Амин. Кудай таалам бейишке барганда жүзүбүз жарык инсандардын катарында болушту насип кылсын. Амин. Пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болушту Аллахым насип кылсын. Амин. Пайгамбарыбыздын алдына жүзүбүз жарык, пайгамбарыбыз биз менен сыймыктанып, биздин ушундай көптүгүбүзгө сыймыктанып бейиште бирге болушту Аллахым өзү насип кылсын. Бул дүйнөдө Аллах таалам эч качан туура жолунан, хидаятынан адаштырбасын. Ыйманыбыз бекем болсун. Ушул инсандар, ушул жаш бөбөктөрүбүз келечекте алым карлардан болушту Аллахым насип кылсын. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Алла разы болсун. Hozir bolalar sertifikat yetmagan bolalarga tashqarida beramiz inshaalloh. Qator turishadi, familiyalari bilan chaqirib beramiz va kitoblarni ham tashqarida berishni boshlaymiz. Rahmat hammanglarga, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Inshaalloh kelgusi tadbirlarda ko'rishguncha.